ibihe byiza wowe ukomeje kugenda ubana natwe ngo ikaze ku makuru tugiye kurebera hamwe. Ni inkuru ibabaje. Karemera uri mu batangije Care International yitabye Imana mu buryo butunguranye. Ndaza kugaruka ku rupfu rw'uyu mugabo rwababaje abantu benshi, ariko ndaza no kubwira kuri operation umoja wetu, urugamba rw'iminsi 35 ingabo z'u Rwanda zihashya FDLR muri Kongo. Reka mpere kuri iyi nkuru ya Karemera ibabaje cyane, nyuma nze kubwira urugamba rw'iminsi 35 ingabo z'u Rwanda zihashya FDLR muri Kongo. Karemera Pierre uri mu bantu bake batangije Chorale Care International et Assemblée Instrumentale de Kigali muri 2006, akayibera perezida imyaka 10 yose. Yitabye Imana kuri uyu wa 17 Ugushyingo 2020 azize uburwayi. Siriyake Ngoboka uri mu batangiranye urugendo rwo gushinga Care International yahamije ko uyu mugabo yaguye mu bitaro bya CHUK. Yagize ati iyo nkuru ni impamo yatabarutse ku wa 17 Ugushyingo 2020 yaguye mu bitaro bya CHUK aho yari amaze iminsi arwariye. Karemera wari perezida w'inzibacyuho nyuma y'imyaka 10 yamaze ari umuyobozi w'igikorari, yatabarutse afite imyaka 71. Kubura uyu mubyeyi ngo no kubura inkingi ya mwamba kuko yari umwe mu bubatse buri wese wagiye amusangamo. Ngoboka ati ni ibihe bitari byiza kuri Chorale. Kubura uyu mugabo ni igihombo gikomeye cyane. Yatwigishije uburyo tugomba gukora, kwishakamo imbaraga, yakunze kudushakira amahugurwa ndetse yakunze guharanira iterambere ryacu. Chorale Care International et Assemblée Instrumentale de Kigali yashinzwe muri 2006. Karemera aba umuyobozi wayo kugeza muri 2016 ubwo yagirwaga umuyobozi w'inzibacyuho. Ni inkuru ibabaje, ariko reka dukomeze twihanganishe abenshi mu bakunzi Chorale ndetse n'abandi batandukanye. Ni inkuru y'akababaro mu by'ukuri. Tukiri kuri aya makuru rero, reka nkubwire operation umoja wetu, urugamba rw'iminsi 35 ingabo z'u Rwanda zihashya FDLR muri Kongo. Imyaka 11 irashize ingabo z'u Rwanda zigiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bya gisirikare byari bigamije gutsinsura umutwe wa FDLR wari uri kwisuganya mu bikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kongera gukora jenoside mu gihugu. Ni operation yamaze iminsi 35 isiga bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe bishwe, abandi bamanitse amaboko. Tariki ya 5 Ukuboza 2008 abarabe minisitiri w'ububanyi n'amahanga ba Kongo n'u Rwanda Alex Tambwe Mwamba na Rosemary Museminari bahuriye i Goma basinya itangazo bivuga ko hagiye gushyirwaho ibikorwa bya gisirikare byiswe umoja wetu bihuriweho n'ibihugu byombi hagamijwe kurwanya FDLR. Nyuma y'iminsi 25 gusa bemeje ibyo bikorwa bya gisirikare, wari minisitiri w'ingabo za RDC Charles Mwambo na General Marcel Gatsinzi wari minisitiri w'ingabo z'u Rwanda bahuriye i Rubavu bamunoza umugambi n'uburyo iki gikorwa kizagendamo. Hashize iminsi mike, tariki ya 8 Mutarama 2009 wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe yagiye Kinshasa abonana n'uwari mugenzi we wa RDC General Didier Etumba, anabonana na Perezida Joseph Kabila mu rwego rwo kuganira ku bijyanye n'ubufatanye mu by'umutekano hagati y'ibihugu byombi. Bwarakeye Lieutenant General John Numbi Banza Tambo wari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo na General James Kabarebe bashyira umukono ku masezerano agira imiterere y'ubufatanye hagati y'ingabo za Kongo n'u Rwanda mu guhashya FDLR no gucyura mu Rwanda abari bayigize n'abo yagize ingwate. Ayo masezerano yasobanuraga mu buryo butomoye ko interahamwe zahungiye muri Kongo zimaze gukora jenoside, abahoze muri XFA ndetse n'abagize umutwe wa FDLR bose hamwe bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 8 bari bahuriye ku mugambi wo kugaruka mu Rwanda bakongera bagakora jenoside, ariko ku ikubitiro bagakuraho ubuyobozi bwagize uruhare mu kuyihagarika. Nubwo bari barahunze, ariko icyo gihe abarwanyi bari bafite ibikoresho bya gisirikare bikomeye ndetse bahabwaga n'inkunga iturutse mu mahanga mu banyarwanda babashyigikiye. Icyo gihe abasirikare bakuru ku ruhande rw'ibihugu byombi bari bafite amakuru agaragaza ko FDLR yiganje muri Kivu y'Amajyaruguru, Amajyepfo na Ituri, by'umwihariko abarwanyi bayo bari mu mashyamba ya Walikale, Mwenda na Shabunda. Ahandi ni mu bice bya Walikale, Masisi, by'umwihariko ahitwa Nyabihondo, Gatoyi na Kibuwa mu bice bya Kanyabayonga, muri zone ya Rubero na Rutsuru mu bice bya Hombo muri zone ya Shangi. Nubwo u Rwanda na RDC byisuganyaga ngo rwanyirize uyu mwanzi hamwe, kuri ruhande nawe ntiyari yicaye ubusa kuko tariki ya 5 Mutarama 2009 FDLR yakoze inama yahuje abayobozi bayo bakuru yabereye ahitwa Kibuwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Yafatiwemo icyemezo ko
batazahangana n'ingabo za Umoja Wetu, ko ahubwo abarwanyi bayo bagomba gutatana mu matsinda mato bakishahisha ingabo za FARDC na RDF, ubundi bakajya gusa bazigabaho udutero shuma. Igikorwa nyirizina cyarabaye kimara iminsi 35 uhereye tariki 20 Mutarama kugezwa 27 Gashyantare 2009, gisiga uyu mutwe utatanyijwe ndetse agace wabarizwagamo gahumetseho gatoye. Kuri iyo tariki nibwo ingabo z'u Rwanda zavuye muri RDC, gusa ingabo z'ibihugu byombi zakomeje imikoranire irimo guhanahana amakuru no gufasha abashaka gutahuka mu Rwanda kugeza muri 2012. Tariki 25 Gashyantare 2012 nibwo igikorwa cyo gusoza imirimo ya Umoja Wetu cyabereye i Goma, cyoborwa na ba minisitiri b'ingabo za Kongo n'u Rwanda. Hari na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, wari umukuru wa MONUSCO Arandos n'abambasaderi bahagarariye ibihugu bibiri mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi. Hishwe abarwanyi 153 ba FDLR. Lieutenant General Numbi Banza Tambo ni wari uyoboye ibikorwa bya Umoja Wetu muri 35 gusa. Iyo operation yiciyemo abarwanyi 135 ba FDLR, akomereka 13, hafatwa 37, naho 103 bava mu birindiro byabo bataha mu Rwanda ku bushake banyuze muri MONUSCO. Ku ruhande rw'abasirikare ba Umoja Wetu hapfuye 8, naho 12 barakomereka, gusa nta musivili n'umwe apfuye kubera imirwano, uretse 32 bishwe na FDLR. Mu barwanyi ba FDLR bafashwe cyangwa bakicwa muri Umoja Wetu harimo bamwe mu bayobozi bakuru ba gisirikare nka komanda wungirije wa brigade ya mbere yari Ikibwa Imasisi, Lieutenant Colonel Anakreti Timana waruzwi nka Gasasira Kabuyoya, wishwe tariki 28 Mutarama 2009. Mu ntangiriro za Gashyantare 2012 umuvugizi wa FDLR Lieutenant Colonel Edmonga Lambe nawe yarafashwe azanwa mu Rwanda. Iki gikorwa kimaze kurangira, MONUSCO yatangaje ko hagati y'itariki ya 1 Mutarama 2009 na 26 Gashyantare 2012 yakiriye abarwanyi 512 ba FDLR n'abantu 805 bo mu miryango yabo. Muri icyo gihe kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryatangaje ko ryaherekeje abanyarwanda 3689 b'abasivile bagataha mu Rwanda, aho umubare wose w'abanyarwanda batahutse wari ugeze ku 5006 kuva mu ntangiriro za 2009 kugeza Umoja Wetu isojwe. Iyo operation yasize ubushobozi bwa FDLR bwo guhohotera abanyekongo no kuza abanyarwanda gutaha bugabanyijwe, abarwanyi batishwe cyangwa ngo batahe bakwira imishwaro. Impamvu nuko nyuma y'icyumweru kimwe gusa Umoja Wetu itangiye, FDLR yari maze kwirukanwa mu ntara za Rutsuru na Masisi. Benshi mu barwanyi bayo bahungiye muri pariki ya Virunga, abandi bakomeje mu ntara za Maniema na Province Orientale. Ni operation yahuye n'ibizazane. Mu gabizi zagaragajwe iyo operation yahuye nazo harimo ko bamwe mu bari mu buyobozi bukuru bwa RDC batumvaga kimwe ubufatanye hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo. Raporo yakozwe n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri 2013 ku karengane gakorerwa u Rwanda kashingiye ku mutekano muke mu burasirazuba bwa RDC igaragaza ko urwango bamwe mu bayobozi ba RDC bafitiye u Rwanda narwo rwagaragaye mu gihe cy'iyo operation. Iti muri Kongo harimo ikintu cyo kutiyumvamo u Rwanda, anti-Rwanda sentiment, ku buryo umunyapolitiki wese ushaka amajwi abizamura kugira ngo abone abayoboke. Iki kibazo nacyo cyaragaragaye muri Umoja Wetu. Na Vital Kamerhe wari perezida w'inteko ishinga amategeko icyo gihe yatangaje ko atemera ubufatanye hagati ya Kongo n'u Rwanda, bituma iba imwe mu mpamvu zo gusezera ku mwanya we tariki 21 Mutarama 2009. Hari kandi n'ingorane zaturutse ku muryango w'abibumbye, by'umwihariko ingabo ziri mu butumwa bwawo muri RDC. MONUSCO zitiziye zisikira ubufatanye bw'u Rwanda na RDC. Iyo raporo yakozwe n'abarimo Dr. Bizimana Jean Damascene wari umusenateri, hari aho igira iti MONUSCO yagaragaje ubushake buke mu gushyigikira ubufatanye bw'ibihugu byombi. MONUSCO yakomeje ahubwo gushaka ibirego. Nyumvaga ko hari ikintu cy'u Rwanda rwahuriraho na Kongo. Ngiyo operation yaguyemo abantu 8 igahitana benshi mu basirikare ba FDLR. Umoja Wetu. turasaho bamama bari inyuma basubira inyuma, twebwe turaza basubira inyuma bari kumwe n'abana babiri batwaje tugera ubundi muri abo bana baburanye n'imiryango abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bo mu Burundi, cyane cyane abajya muri Kongo na Tanzania, barasaba ko imipaka y'ubutaka yafungurwa kugira ngo bakomeze neza akazi kabo. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden watsindiye amajwi amwemerera kuba perezida, akomeza gutegura inzibacyuho mbere yo kurahira tariki 20 y'ukwezi kwa mbere y'umwaka utaha.
y'agateganyo ya Nyarushishi mu Rwanda yarasezerewe. Nubwo bishimiye ko bagiye mu buzima busanzwe, ariko hari n'abadafite aho gutaha